Dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod u opisu videa. Prvo je potrebno da od belanaca odvojite žumanca i da se belanca dobro umute mikserom. Zatim se tu dodaje postepeno šećer i kada se doda cijela količina šećera nastavite da mutite oko 2 minuta. Zatim dodajemo jedno po jedno žumance i na kraju ćemo ručno umešati aromu vanile, brašno i prašak za pecivo. A ukoliko ste prvi put na mom kanalu, želim da vas pozovem da me zapratite i da kliknete na zvonce pored tako da dobijete obaveštenje kada izbacim svoj sljedeći video. Sada kada sam umutila koru, prebacit ću je u kalup gdje ću je peći. Ja sam kalup nauljila i pobrašnila kako se kora ne bi zalepila. I kada poravnam, preko toga stavljam seckane šljive. Naravno, umjesto šljiva možete koristiti i drugo voće po vašem ukusu. Rednu sam uključila na 180 stepeni i kolač ću peći oko 30 do 35 minuta. Kada se ispeče, možete ga ostaviti da se potpuno ohladi i posuti ga sa šećerom u prahu, a možete i dok je još uvek vruć naseckati i zatim poslužiti uz kuglu sladoleda. Ja se nadam da će vam se dopasti i hvala vam na gledanju.